Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Се чини дека процесот на конституирање на новата власт полека ги добива своите контури. Иако преговори за составување влада се уште нема, има назнаки за насоките во кои ќе се движи процесот. Нивната анализа води кон заклучок дека влада предводена од ВМРО ДПМН е многу тешко остварлива опција. Пораките од сите партии на албанците кои освоија пратенички места се дека партијата на Груевски е малку посакуван партнер за нив. Во таа смисла, како треба да се гледа на вчерашната средба на лидерите на партиите на албанците кај албанскиот премиер Еди Рама во Тирана и на нацрт документот што бил усогласен? Како ќе тече процесот на конституирање на новата власт? За овие прашања вечерва во 360 степени ќе разговараме со универзитетскиот професор Мерси Максути, поранешниот пратеник Абедин Зимбери и аналитичарот Петар Арсовски. За крај ќе видите саботажа на Сречко Поповски. Бидете со нас, дебатата во студиото е по кратката пауза. Ја следите емисијата 360 степени. Го анализираме постизборниот период и процесот пред преговорите за формирање влада. Вечерва ќе зборуваме и за вчерашната средба на лидерите на партиите на албанците во Тирана кај албанскиот премиер Еди Рама. Добро вечер и добре дојде за универзитетскиот професор Мерси Максути. Благодарам што сте со нас. Мерси одјет. Аналитичарот Петар Арсовски. Благодарам на поканата. И поранешниот пратеник Абедин Зимбери. Фандер протест. Професоре Максути, како треба да гледаме на вчерашната средба на лидерите на партиите на албанците кај албанскиот премиер Еди Рама? Имаше еден обид за нивно собирање овде, во Македонија. Дел од нив не се појавија на таа средба. Вчера ги видовме сите со исклучок на ДПА, која што практично има лидер во оставка, сите беа кај Еди Рама. Shqipni marrë në tërësi takimin që u zhvilluar gjë në Tiranë në tutorimin e kryeministrit Edi Rama, duhet ta vlerësoj si tejet pozitiv, në aspektin se duke marrë parasysh se Edi Rama tashmë është dëshmuar në rajon, por dhe në raport me politikën evropiane edhe me Bashkimin Evropian si njeri i paqes, si njeri i cili të gjithë veprimtarinë e tij e ka të orientuar pro-perëndimore, pro-evropiane, edhe ky takim do ta shoh ishte në frymën e kësaj. Dhe në anën tjetër, takimi i cili u arrit nuk duhet ne në Maqedoni ta shohim si një takim i cili është kundër Maqedonisë, por në të kundërtën, angazhimin e kryeministrit Edi Rama duhet ta marrim si një gjest i vullnetit të mirë, i cili dëshiron të kontribuojë për shtetin fqin. Sepse без да ве прашам самиот одговарате на таа дилема, бидејќи знаете и вие дека во некои кругови во Македонија тоа се толкува како мешање во внатрешните работи на земјата. Po pikërisht këtu desha sepse opinioni këtu i gjor ka frikë disi, po unë do të them se Shqipëria asnjëherë nuk ka dëshmuar se është për një qëndësie jo të mirë kundër bashkëpunimit me konkretisht me Republikën e Maqedonisë, por gjithmonë ka qenë pro ndihmesë e këtij shteti, edhe i rasti i fundit patjetër që duhet ta shoh në këtë kontekst dy aspekte. Me këtë Edi Rama edhe ju ndihmon shqiptarëve në këtë vend, kuptimin e zhvillimit të proceseve politike, në kuptimin e ndihmës së tyre, të organizimit të tyre politik, dhe pamundyshëm sepse kjo do të reflektojë pozitivisht edhe në krijimin e stabilitetin politik të këtij vendi, që shumë shpejt pritet të kemi konstituimin e organeve më të rëndësishme parlamentit dhe më pas qeverisë së këtij vendi. Por desha të hynë në brendësi se çka është arrit pikërisht me декларатën e përbashkët. Да, ќе разговараме ајде еден круг со првични оценки, па ќе разговараме за документот кој што произлегло од таа средба. Да. Господине Зимбери, зошто мора еден ваков вид на покровителство за лидерите на албанците да седнат на иста маса? Овде имаше еден обид, не успеа. Pikërisht për atë arsye dhe është thirrë ky takim me që lideri i BDI-s Zoti Ali Ahmeti ftoi një takim të tillë, kishte refuzime nga disa partitë politike për shumë çështje të cilët i vuni disa kushte të cilët ishin të palogjikshme dhe të pakapshme. Dhe në këtë rast Zoti Edi Rama shfrytëzoi këtë moment që ti ofron spaku ti të ulë të bisedon. Edhe unë kam ndaj të njëjtin mendim se ky takim ka qenë shumë pozitiv edhe për vetë Maqedoninë.
është një kontribut i jashtëzakonshëm për Maqedoninë në stabilitetin e Maqedonisë. Aq sa lexuam deklaratën të cilën së shpejti do ta nënshkruajmë këto parti politike, shifet se të gjitha vërejtjet që i kanë pas, të gjitha ato, të themi, kushte që i kanë vendu ati, asnjë kusht nuk shkel Kushtetutën e Republikës Maqedonisë. Do thotë gjithçka lidhet në brendin e shtetit, ato që janë, vetëm se kërkohet një zbatim më efektiv edhe më i hapur, edhe normalisht ka disa sende tjera, por megjithatë popullata maqedone ose partitë politike maqedone nuk guxojnë tash të luajnë në atë kartën negative duke thënë se ja Shqipëria po përgatit diçka kundër Maqedonisë apo diçka. Kjo pranohet të gjithë popullata Maqedonisë, se është një gjë shumë i mirë, i fortë, edhe besoj që do të japë rezultate shumë të mira për Maqedoninë. Ајде и Јарсовски да го слушнеме од овој првичен базичен аспект на оценка на средбата пред да влеземе во дебата за документот кој што наводно е усогласен. Без да се осврнам на содржината на документот кој ќе анализираме дополнително, мислам дека има повеќе слоеви во оваа средба. Првото е дека албанските партии имаат притисок да формираат некаква заедничка платформа и тоа е очигледно. Еден таков обид пропадна во Македонија, сега се прави втор обид со Еди Рама. Мислам дека Еди Рама во тоа има и некаква калкулација околу тоа да се представи како условно речено татко на албанската нација, кој е некаков посредник во формулирањето на некаква таква заедничка стратегија. Но му се дава таква шанса. Имаше и други настани во минатото кои што на некој начин го промовира како еден од лидерите во регионот. Мислам дека тука има и некаква калкулација дека тој има подиректен линк со меѓународната заедница кој може некакви пораки да испорача на некаков посериозен и попријателски можеби начин со албанските партии во Македонија, и мислам дека таа средба може би подготовка и евентуално за понатамошното функционирање на албанските партии во парламентот, имајќи предвид дека таму имаме некаква демонополизација на тој глас. Така што во таа насока ја толкувам јас таа средба, а содржината на барањата не е ништо поспецијално од оние барања кои албанците ги имале и досега. Дали од ова што професоре Максути протече во да? Po, vas kodesha dhe pak të kyçën pikërisht se pse ndodhe tani do hym të përmbajtja e deklaratës më sa. Se pse pikërisht ndodhi takimi në Tiranë dhe të shohim edhe arsyeën, faktorët që çuan deri në mbajtjen e takimit. Atje sepse këtu kishim ne një orvatje më herët të liderit të Bashkimit Demokratik, gjë që do të them për mua dështoj sepse nuk ishte inkluziv, nuk ishin të përfshira të gjithë partitë politike. Pse dështoj takimi më hershëm këtu dhe pikërisht kjo ishte edhe shkaku që i thiri Edi Rama të bëhen atje gjithmonë me frymën më pozitive për të kontribuar në proceset. Tash me rastin e formimit të organeve të parlamentit në mënyrë të veçantë qeverisë, dështojnë në Maqedoni për arsye se Bashkimi Demokratik tashmë nuk ka legitimitetin, ai nuk mund të thirret në legitimitetin e shqiptarëve shumicë i cili mund të pri proceseve politike të këtij vendit. Tash kemi pas zgjedhjeve shqiptarët u përcaktuan për një opsion më ndryshe. Në rastin konkret, qytetarët shqiptarë me shumicë u përcaktuan kundër Bashkimit Demokratik për integrim dhe pikërisht Ali Ahmetit. Edhe kjo është momenti pse shqiptarët nuk arritën të bashkohen. Shihni, kjo është me rëndësi. Se ato në Некој знаете ќе ви одговори дека тоа можеби треба да го гледаме како доблес на Ахмети, затоа што се отворил и признава дека го нема легитимитетот. Pikërisht, po të ishte një vullnet me gjestë të mirë, pikërisht, atëherë Ali Ahmeti ka qenë 15 vite gati ose 10 vitet e fundit në qeverisë që ne kemi pas zgjedhjen 2008, 2011, 2014. Asnjëherë nuk u mor një iniciativë serioze që të bashkohet Bashkimi i partive shqiptare me një plafon për bashkët që do të çojë për një avancim më të mirë pozitës së shqiptarëve në këtë vend, që me synime kanë partitë politike. Сакате Dhe si rezultati i kësaj, më tepër erdhi që takimi i Tiranës, pa. Јас гледам уште еден притисок кај албанските партии, а тоа е демонополизацијата на гласот, помеѓу другото и кај СДСМ. Мислам дека тоа е причината зашто тие почувствуваат некаква потреба без оглед на тоа дали се случило во Македонија, дали првата средба пропаднала, помеѓу другото и првиот обид на Еди Рама пропадна да ги собере албанските партии. Не, тоа беше поединечни средби беа тоа. Воредно некој се одзва, некој не се одзва, секако беа тоа средби за некаква заедничка платформа. И во основа прашањето за притисокот за консолидација на албанската платформа
доаѓа од демонополизација на албанскиот глас по етнички линии. Прашањето на пример за Еди Рама е всушност зошто не е и СДСМ поканет на таа средба, бидејќи секако има повеќе албански гласови по сите анализи од барем половината од тие партии кои се поканети. Точно. Сега ту ни përgjigje se pak shihni pse po pikërisht ato vota që kanë shkuar për LSDM dhe ato janë vota të revoltës, janë vota të protestës. Domethënë, më faktikisht janë vota që shpreh kundër regjimit, më sa regjimit, partive regjim që janë. ВМРО dhe BDI, të dyja janë tие ги притискаат албанските партии да направат некоја заедничка си револта и kësaj ato kanë shkuar që. Kjo është arsye. Господине Зимбери, протекоа делови од текстот на нацрт декларацијата со сите резерви за тоа колку е тоа автентично. Се случија и некои брифинзи во текот на денот околу содржината на декларацијата, која што наводно се подготвува како документ кој што по празниците би го подпишале лидерите на партиите на албанците како платформа за преговори за составување влада. Што мислите вие за документот и за неговата содржина? Веројатно сите точки кои што се опфатени таму ги нема во овој текст кој што протече во медиумите. Таму наводно е сепак и специјалното јавно обвинителство споменато, реформите на правосудството, сите реформи кои што произлегуваат од извештајот на Прибе, покрај корпусот на прашања кои што ги засегаат колективните права на албанците. Shëqeni, të gjitha pikat që janë cek atje, mendoj që janë vetëm dihen në opinione dhe janë kërkesat cilët vazhdimisht edhe partitë politike si platformë të partive të saj gjatë kampanjës si kanë paraqit. Megjithatë ka disa elemente të vogla të cilët për mua janë pak i ka marrë si rezervë formimin do thotë një ministrie për komunitetet brenda Maqedonisë që duhet sigurisht ajo nga analist, profesor edhe kuadrë të tjerë që të analizohet mirë kjo formim e kësaj, sepse kemi një përvojë nga Sekretariati për implementimin e marrëveshjes Ohrit, i cili ka ekzistuar 15 vite, edhe asnjëherë do thotë nuk ka arrit ta realizojë atë për cilën është caktuar. Mos ndodh edhe kjo ministri të zgjedhet vetëm sa për t'i punësuar dikujt, sa për t'ia plotësuar dikujt dhe një dëshirë se është ministër, realisht në praktik nuk do të ketë kurrë. Më së miri për mendimin tim, kjo thash për këtë çështje duhet të analizohet pak më thellë, po për mendimin tim është më së miri të ulen partitë që formojnë qeverinë, të qesin pikat me të cilët do ta nënshkruajnë atë marrëveshje qeveritare dhe në bazë asaj të realizojnë ato pikat të cilët do të mirën vesh. Дали Арсовски кога на овој документ се уште во нацрт фаза, се уште велам со резерва треба да му пристапуваме на овој текст, кога ќе се погледне во својата целовитост, точката за СЕО може да биде точката која што ќе прави стартната разлика во преговорите за составување влада, во односот кон ВМРО-ДПМН и кон СДСМ, или обратно, односот на ВМРО-ДПМН и на СДСМ кон оваа платформа? Па јас колку што ги увидовме тој текст на декларацијата кој сепак е некаков нацрт, ние конечниот текст не сме го виделе, мислам дека го имаат само лидерите. Точката за другите точки се некои прашања по кои може да се отвори дебата. Но ниту една албанска, ниту една македонска партија не се изјаснила толку ригидно против или за некои од тие точки. Ние може да дебатираме дали се тие законско или уставно решение, дали го надминуваат или не го надминуваат Охридскиот раковен договор, дали се унапредување на правата на албанците во Македонија и така натаму. Но точката за СЕО е точка по која двата алтернативни македонски партнери за оваа албанска платформа за која разговараме во моментот имаат диаметрално спротивни ставови. Ако албанските партии тврдат дека продолжувањето на мандатот и обсегот на СЈО е sine qua non, услов без кој не се може, а од друга страна Груевски вели дека тој никогаш нема да поддржи СЈО. Тие таквите преговори, ако двајцата се држат на тие платформи, ги прават невозможни. Оттаму, мислам дека е тоа некакво прашање кое ја намалува можноста на ВМРО-ДПМН за коалиција со албанските партии обединети околу оваква платформа. Но исто така декларацијата може да биде и вовед во тоа како ќе функционираат партиите кои евентуално не биле влекле во власта, ако таа за нив стане обврзувачка во мандатот во собрание. Значи, оние партии БЕСА, мислам дека излезе со јавна платформа дека таа нема да влегува во влада, но би поддржала некаква комбинација. Може би тоа е обврзувачка платформа за нивното действување, а понатака дека овие закони би ги поддржале и така натаму. Да видиме. Pošto unë do të shtellë diçka,
në atë është përmend edhe krijimi një mekanizmi të ri, do thotë në atë kuptimin si një komision për mbikëqyrjen e financimit të komunave, ashtu më duket. Nëse kjo parashifet që këtë komision të udhëheqë opozita, do të jetë shumë më mirë se sa të udhëheqin pozita e cila pastaj çfarë kontrolli do të banë ndaj funksionarëve të vetë të cilët i ka të zgjedhur atij. Do thotë këto çështje duhet realisht të përpunohen pak më mirë dhe këtë një qartësi më të madhe për këtë çështje dhe në atëherë Нема, ова е здраво размислување. Јас се разбирам таа комисија повеќе како контрола врз реалната дистрибуција на локалниот економски развој. Да. Бидејќи мислам дека албанските општини досега чувствуваат дека не се распределуваат доволно или пропорционално правично средства од владиниот буџет за функционирање на општините и секако би било подобро да ја раководи, да има некакви checks and balances, евентуално да ја води опозиција, бидејќи има поголема контрола врз трошењето на парите. Но мислам дека е таа како политичка порака за правична распределба на буџетот, повеќе од што контрола врз финансии. Po, por praktika e deri tashme ka treguar të kundërtën, do thotë asnjëherë nuk janë kontrollu, kanë hyrë financa, komunët kanë qenë sponsor të partive politike. Realisht kjo, sikur të jetë e pjesës opozitës si kontrollor, do thotë çështja do dalë më mirë në sipërfaqe dhe nuk do të mshef. Професор Максути, вас не ве чувме за содржината на документот. Дали е ова тоа за што гласа албанците на изборите? Po, mund të themi se po, deri diku pajtohemi këtë konstatim, por këtë deklaratë doja ta shoh në dy aspekte, në përmbajtjen e saj. Aspekti i parë është se një pjesë e këtyre pikave të kësaj deklarate kanë bëhen drejt për drejt me të drejtat e shqiptarëve, me statusin juridik, politikën të shqiptarëve në këtë vend, gjë që aty definohen si komunitet dhe kjo është një emet e asaj marrëveshje, po gjithmonë sipas bindjes time. Dhe në aspektin tjetër, shihni kjo... Но примајте ги со резерва дури и именувањата на наводните нови механизми кои што се договараат. Да. Ndërsa në aspektin tjetër këtë marrëveshje e shoh jo vetëm për të drejtat e shqiptarëve, por edhe në kuptimin e stabilitetit politik, të zgjidhjes së krizës politike këtij vendi, me që këtu përmend prokurorin speciale, mbështetja për të dhe reforma tjera në kuptimin e drejtësisë, sa që në organet e sigurimit, në polici. Edhe shihni, janë domethënë e rrahur në dy aspekte, gjë që është shumë pozitive për vendin. Cilat janë elementet pozitiv që, sepse sot po ka edhe hap debate se ka edhe kritika se nuk ka qasje drejtë me zgjidhjen e shqiptarëve në këtë vend, pikërisht e kjo deklaratë, po në mendimin ndaj të kundërt se po qëndron kjo deklaratë shumë pozitive, për arsye se tre elemente ka të fuqishme. Në radhë parë sa aty përmend që të hyjë në një kuptim kategoria e shqiptarëve si element shtetëformues në këtë kushtetutë. Edhe në elementi tjetër i fuqishëm është se kërkohet që barazia e plotë e gjuhës shqipe, edhe pse gjuha shqipe ka qenë debati më i nxehtë i këtyre zgjedhjeve, po them edhe një herë se ne gjuhën shqipe nuk duhet ta politizojmë këtë çështje shumë, nuk duhet ta marrim si në kuptimin politik përfitojmë, po zyrtarizimin e gjuhës shqipe ne duhet ta marrim si një çështje reale, sepse ky vend kërkon stabilitet politik dhe shqiptarët janë një forcë demografike reale e fuqishme në këtë vend. Prandaj çështjen e zyrtarizimit duhet ta marrim shumë të hapur dhe si një proces shumë normal që duhet të ndodhi në këtë vend dhe nuk duhet të madje kur flasim se akuzat kanë qenë në opinion, në kampanjat zgjedhore, se kush është për gjuhën shqipe është për federalizim të këtij shteti, gjë që nuk është ashtu, pse arsye ne kemi edhe sisteme tjera unitare që është Maqedonia, sistem unitar, por gjuha zyrtare është më shumë etnive në atë vend. Gjë që nuk qëndron teza se gjuha shqipe çon në federalizimin e këtij shteti. Ky është elementi i fuqishëm i kësaj deklarate dhe elementi tjetër buxheti, që kërkon një ndarje më e precizuar buxhetore, domethënë rajonale, aty ku janë shqiptarët, kemi një proporcion më drejtë buxhetor. Добро, ќе одиме на уште една пауза, па ќе се вратиме, имаме уште интересни прашања за дебата. Ве поканувам да бидете со нас. Се
Се враќаме во студиото со дебатата со нашите вечерашни гости. Дебатираме за нацрт документот усогласен на средбата на лидерите на партиите на албанците. Арсовски сака да продолжи со коментарите. Во која насока, Арсовски? Да, мислам дека декларацијата во голема смисла ги оцртува чувствата на албанските гласачи, но има два аспекта каде мислам дека би можела да биде уште поточна во таа порака. Првото е, сигурен сум дека албанците се чувствуваат, би се чувствувале како подобре дојдени граѓани на оваа земја кога би станале уставотворна категорија и кога нивниот јазик би се почитувал. Но тоа се некакви повеќе символички прашања. Мислам дека декларацијата може по две точки да биде по условно речено агресивна, а тоа е подобрувањето на квалитетот на животот на луѓето, подобри училишта, подобро здравство и така натаму, кој мислам дека е дел од тие барања и мислам дека може да биде поагресивна по прашање на евроатлантските интеграции, бидејќи сигурен сум дека на албанците повеќе им значи евентуално почеток на преговори со зачленување во НАТО и почеток на преговори со ЕУ, одошто дали те можат во Берово да се обратат на албанска. Мислам дека дел од овие работи се опфатени во текстот, иако велам ние ја немаме интегралната форма, особено делот на порамноправно финансирање проекти во делот на образование и културата. Мислам дека такво нешто постои, но еве да го сочекаме финалниот текст. Баско се qëllimi takimit, edhe më i madh sekreto që tham, është edhe ajo se nesër si do të ndikojnë shqiptarët në krijimin e qeverisë më saktë të këtij vendi. Pikërisht kjo vjen, jo rastisht vjen pikërisht në momentin para konstituimit parlamentit dhe nesër qeverisë. Dhe cili do të jetë roli, ndikimi i shqiptarëve, do me thonë t'jepet një mesazh nëpërmjet të Tiranës zyrtare, unë po mendoj, aty vjen edhe mesazhi i bashkësisë ndërkombëtare se në kuptimin e ndihmës proceseve euroatlantike që nesër kemi një qeveri pro-perëndimore, pro-atlantike dhe pikërisht ndihmën më të mirë për këtë çështje, për këtë frymë mund të arrijë nëpërmjet Tiranës zyrtare, që është dëshmuar, si thamë më herët, me kooperalitetin e saj, me faktorët ndërkombëtar dhe si garanti stabilitetit, gjithmonë edhe në raportin me Maqedoninë. Зошто говорам за евроатлантските аспирации на Македонија во смисла на оваа платформа? Ако ги анализираме позициите, например, конкретно еве на ВМРО ДПМН по тоа прашање. Слушајќи ги материјалите, гледаме дека ВМРО ДПМН нема толку против некаква географска одредница за името. Колку што има против СЈО. Ставањето на таква точка. Например, инсистирање на тоа да се дефинираат линиите на компромис кои би биле прифатливи национално во Македонија по прашањето за името, помалку би создало проблем во формирање на влада помеѓу албанските партии и ВМРО ДПМ, одошто инсистирање на продолжување на мандатот на СЈО. А СЈО го има, ова го нема. Нема, не е прашање на или. Мислам дека работата е што и двете работи треба и на некој начин и ги има во декларацијата. Po edhe po më duket se SJO, Prokuria Speciale, paraqet për momentin rrugën nëpërmjet cilës do të shkojë Maqedonia për Bashkimin Evropian dhe kjo është pika më e nxehtë, Sekako. Për momentin që prit. Prokuria Speciale në bazë mendimit tim, me këtë qeveri pavarësisht numrave që janë, unë mendoj që ajo do të bjerë. Nuk do të ketë mundësi të rizgjedhet përsëri, por edhe në emisionet tjera kam thënë se duhet këto parti politike së bashku me LSDM-n, pa bisedu fare me VMRO-n, të gjitha partitë të mobilizohen fitoria më e madhe për Maqedoninë si shtet, flas si qytetari i këtij shteti, flas se është nëse Gruevski tërhiqet, largohet nga qeveria. Do të jetë një shërim për Maqedoninë, për shkak se pastaj edhe nëse nuk arrihet Prokuria Speciale të vazhdoj mandatin e saj, ka mundësi që Prokuria Shtetërore Publike do të ndrohet kjo që është partijake, do të shndrohet në një prokuri e cila do ta vazhdon këtë proces që ka që dërtash Prokuria Speciale, por mund ndodhe e njëjta strukturë ta vazhdon Prokurinë Shtetërore, do të thotë publike, edhe nëse nuk zgjidhet ajo. Do thotë ka shumë çështje të cilat janë pozitive për të mirën e shtetit, vetëm qëllimi është nëse ВМРО shkon në opozitë. Да појасниме за гледачите ова зашто зборувате, подразбира дека за продолжување на мандатот се потребни 2/3
во парламентот, дека таква влада би ги немала тие 2/3, но и уште веројатно должиме до објаснување дека мандатот на СЈО ќе продолжи, но имаат мандат ограничен некаде до летото за покренување обвиненија. До летото можат обвиненија да покренуваат, а потоа само да ги водат процесите пред судовите. Тоа не значи дека на лето СЈО се укинува. Туку до лето СЈО може да покренува обвиненија со актуелното законско решение. Po mund të ngrit pa di, por nëse mandati saj nuk vazhdon më të tjetë, si do të shkone? Не, мандатот ќе продолжи. Мандатот на застапување на обвиненијата пред судовите продолжува на СЈО. Не сум сигурен, мислам дека е закон со просто мнозинство. Не, мислам има тука дилеми како се гласа тој закон, но мислам дека како се вели експертските толкувања се дека требаат 2/3. Така беше изгласан. За базичниот закон за јавно обвинителство требаат 2/3 и мислам дека по таа аналогија се влече и за овој закон. Po desha të them se te prokuroria speciale tashmë ka dhe kërkesa që ajo të bëhet kategori kushtetuese, por më shumë se këtë unë shoh problemin e prokurorisë speciale në përgjithësi, jo vetëm të asaj, po ne ta kthejmë njërë demokracinë këtë vend, kthejmë njërë funksionimin e shtetit juridik, tani kjo do të reflektojë gjithandej, edhe tek prokuroria e rregull, do kenë ndryshime dhe kjo qeveri cilat duhet të vijë, se pres që mund kemi tash pyetje edhe rreth qeverisë dhe çka pritet prioritetet nesër që t'i ketë qeveria, ne duhet ky vend shkojmë në reforma të thella, duhet të shkojmë në raport me forcimin, mbështetjen ende të fuqishme të prokurorisë speciale, pritet si reformë të formohet departamenti special në gjykatën, atje. Tani kemi problem me dekriminalizimin e këtij vendi, që duhet në radhë parë të nënshtrohen gjyqtarët, prokurorët, funksionarë politik të ndryshëm. Ne rastin tash kemi modelin e Shqipërisë që është në proces dhe kjo shpejt besoj do të reflektoj dhe do të na ndodhë edhe neve në këtë vend. Dhe këto janë çështje të cilat priten. Da, baskët model na reformë por kjo do të ndodhi, vasko do të vijë rezultati ndryshimit të qeverisë dhe formatimit se si do të duket ajo qeveri nesër. Како очекувате дека ќе се одвива процесот на формирање на влада? До денес од партиите на албанците велат дека преговори нема со ни една страна. Добро, немаме ни формално можност за такво нешто, но се разбира зад сцената секогаш се можни контакти. Колку е реална опција за политичка влада предводена од ВМРО ДПМН? Unë mendoj që partitë shqiptare nuk janë të interesuara të hinë në koalicion me VMRO-n, edhe pse ndoshta BDI për shkak të kohës 10 vjeçare që ka qenë në qeverisi me ta mund të ketë lidhshmëri që ndoshta dëshiron të vazhdojë, megjithatë popullata shqiptare dhe vetë votuesit e BDI-s besoj që nuk janë të interesuar të vazhdojnë në atë koalicion me VMRO dhe PMN-in. E vetëmja shpëtim, thash, është për Maqedoninë nëse BDI bashkë me një subjekt apo dy subjekt në varet se si mirën vesh, arrin ta bëjnë numrin shumicë të deputetëve për të formuar qeverinë e re. Edhe besoj që vetëm shkuarja e VMRO-s në opozit do të jetë një fillim i ri për tërë Maqedoninë dhe kështu që vetë LSDM-ja në gjatë kampanjës zgjedhore, gjatë gjithë kësaj periudhe ka tregu gatishmëri për bashkëpunim, do thotë me shqiptarët në Maqedoni, dhe kjo reflekton shumë pozitivisht tek popullata për të ndjerë qytetarët të këtij vendi sikur gjithë tjerë, kurse VMRO DPMN gjitha kartat për bashkëpunim me shqiptarët i ka harxhu, sidomos gjatë kampanjës së fundit zgjedhore. Дали Арсовски го делите овој став дека на некој начин ВМРО ДПМН се само дисквалификуваше едно со пораките кон албанската заедница низ годините наназад, а особено со некои нови настани и по изборите, прогласот на ВМРО ДПМН, настапот на Груевски пред диканти западната реторика. Се согласувам со се, освен што мислам дека малку е различен ставот на албанските партии и на албанските гласачи по тоа кој е предпочитан партнер кај македонците. Мислам дека кај ДУИ се уште не би им била комотна коалиција со ВМРО ДПМН како партија.
но факт е дека албанските гласачи се против коалиција со ВМРО Но ДПМН. сега ќе ви забележат тука, зависи што подразбирате под дуел. Дали само Ахмети и два тројца околу него или сепак и подолу структурата во партијата. Ќе видиме во преговорите. Слушнавме високи представници на партијата кои што направија јасна дистанца од ВМРО ДПМН. Така е. И знаете како, дуи не може да коалицира со ВМРО ДПМН, а да не изгуби поддршка. Видите, ставот на албанските гласачи е јасен. Во таа смисла СДСМ има многу поголем коалицијски капацитет, бидејќи нивната предизборна платформа беше отворена за некаква соработка со албанците, дури и на ваква платформа која може дополнително да се преговара, додека ВМРО ДПМН, да се потсетиме, во изборите настапи со реторика дајте ми 63 претеника, за да не можат албанците да постават барање. Така што во таа смисла нивниот коалицијски капацитет е намален и мислам дека има некаква емоција кај дуи околу тоа дали би можеле да направат или не со ВМРО ДПМН, дека таа ќе им помине и дека на крајот ќе победи рациото во смисла на тоа дека ќе слушнат слушнат волјата на гласачите, бидејќи таа на долг рок не може да се заобиколи во крајна линија. Кој е вашиот став, Максути, околу процесот на формирање влада? Plotësisht me kolegun Arsovski se por mbi gjitha në politikë përsëri çdo gjë është e mundur dhe asgjë s'mund të themi se kjo do ishte sakta nesër, por duke marrë disponimin e votuesve shqiptar, që shumica në mënyrë dërmuese voton kundër këtij regjimi, bashkë me VMRO-n dhe BDI-n e dënuan në këtë rast, që po të ndodhi i njëjti koalicion, atë Ramja është shumë më e sigurt e BDI se nesër mund shkoj shumë më poshtë se kjo që e kemi tash. Por unë do të them që edhe pse ne mund të kemi një opsion edhe për një qeveri të zgjeruar, gjë që nuk e mbështes shumë, por ose një qeveri teknike ose se ka kërkëzëra që edhe të kësaj natyre, ose mund të shkojmë zgjedhje tjera të organizohet parlamentare, edhe këtij opsioni nuk janë. Mendoj se më mirë për momentin, për Maqedoninë, që ne të qetësohemi nga kjo krizë politike, të stabilizohet pak vendi, dhe të hyjmë një procesi të reformave nesër, që pritet patjetër të krijim, të konsolidohet shteti juridik. Atëherë do të ishte një qeveri me LSDM dhe partitë shqiptare, po a do të hyjnë të gjitha ose jo? Ka versione që mund të hyjnë të gjitha. Pse? Që të kemi një qeveri stabile, që vërtet të japim shansën qeverisë shtetit të stabilizoj vendin, të stabilizoj institucionet, ktheje besimin këto institucione, të bëj reforma të thella, si thamë, ta mbështesi fuqishëm prokurorin speciale, të organizohet departamenti special, të bëj dekriminalizimin e institucionëve të gjitha funksionerëve të korruptuar dhe gjyqtarëve, prokurorëve, që pashmangshëm po shkon Maqedonia në drejtim, nëse duam një herë për gjithmonë ta mbyllim të kaluarën në këtë aspekt. Prandaj do të jemi thari i LSDM-s edhe njëri përsëris me partitë shqiptare. Mund një parti ta lëmë në opozitë për hir të demokracisë, se demokracia thot gjithmonë. Le të mos shkojmë në kampin etnik, Maqedon shqiptarët kundër të bashkë, se nuk është mirë në kuptimin e demokracisë, edhe të bashkëjetesës në një aspekt tjetër, por për hir të stabilitetit politik që të jepet garancë kësaj qeverie, unë do të them mund të shkojnë edhe gjithë partitë shqiptare. Prandaj edhe ky takimi në Tiranë, gjë që ishte, besoj se ishte edhe në frymën e kësaj që shqiptarët ta mbështesin nesër qeverinë e liderit të opozitës. Sa ka të komentirate? Edhe unë ndaj të njëjtin mendim se krijimi i një qeverie teknike është i dëmshëm për Maqedoninë. Për shkak se gjatë krijimit asaj qeverie teknike duhet përfshihet edhe VMRO DPMN. Jam i sigurt që VMRO DPMN nuk do të hindë aty pa pas një pazar për cilin do të kërkon amnesti, që ajo do të jetë, do thot, një vazhdim i kësaj situate e cilën jemi. Për atë arsye besoj se qeveria teknike është e dëmshme për këtë moment, për këtë situatë, e vetmi shpëtim thash për Maqedoninë është VMRO-ja të tërhiqet, të shkon në opozitë dhe kjo qeveri as me ato numra se është, edhe pse ndoshta ato kërkesat të partive politike shqiptare për disa vende ndryshim të kushtetutës nuk arrin, po me rëndësi për gjithë edhe për Maqedonët edhe për shqiptarët është që ki mandat i kësaj qeverie së paku të pastron gjitha institucionet nga figurat ose personat të cilët janë të futur në çdo pore të sistemit. Do thot, nëse kjo arrihet për një periudhë spaku 2 vjeçare,
pastrohet shteti nga kjo, të lirohet administrata shtetërore, të mos jetë e partizuar, të lirohen gjyqësitë, të mos jenë të partizuara, prokuroritë e kështu me radhë, do thotë ajo do të jetë një shpëtim për Maqedoninë dhe pastaj do të jetë shteti në gjendje që zgjedhjet e ardhshme që do të vinë do të jenë pak më demokratike, njerëzit do të jenë më në gjendje për zgjedhje dhe për të çuar shtetin përpara. Арсовски, ако работите одат вака како што вечерва се анализира, тогаш што може да се очекува? Како ќе се постави ВМРО ДПМН во целата ситуација? Јас би рекол дека ВМРО ДПМН не би учествувала во широка коалиција. Мислам дека Па и Груевски беше јасен, да, хибридни решенија предпочитана не опција, сакаме. да, соочени со изборот широка коалиција или во опозиција, мислам дека ќе изберат во опозиција. Не сум сигурен. Инаку јас не мислам дека широка коалиција е најлошото за државата. Сепак мислам дека ретки се моментите во кои толку ви се блиску резултатите да можете сите да ги ставите на куп и да решите некои проблеми кои се напластуваат. За жал, се согласувам со вас дека широката коалиција со ова ВМРО е невозможна. Со овој состав на ВМРО, бидејќи кај нив спасувањето на нивната кожа и оставањето на заробеноста на институциите е приоритет пред формирање на било каква коалиција, пред било каков напредок на државата. И вие де факто имате една од најголемите партии која има диаметрално спротивна платформа од било која е неопходна за формирање на широка коалиција. Ne kishim rastin, ne kishim qeverinë e koalicionit. Dështoj, ishte shumë e vështirë për të funksionuar, prandaj nuk do të shkojmë edhe një në atë variant. A kuptoni çka do të them? Се согласувам, но видете, има некои работи кои се невозможни без широка коалиција. Например, генерален реизбор на судии, што е дел од платформата на СДСМ, е невозможно без широка коалиција во овој состав. Po në rastin konkret, në rastin konkret nuk është problem formimi i qeverisë nesër. Pse? Sepse kushtetuta nuk paraqet problem juridik, po që se palët pra mandatari e ka numrat, mund ta bëjë qeverinë, pse mos shkojnë qeverinë? Nëse jo, atëherë diçka tjetër. Po do të japim shans formimit të qeverisë, apo? Nëse arrihet shansa, janë numrat, madje garantojnë stabilitet qeverisë, nuk ka opsion më të mirë. Јас не заговарам широка коалиција, велам дека со сегашниот состав на ВМРО ДПМН таа е невозможна. Инаку мислам дека кога би можеле да направиме широка коалиција во која СЈ би можела да работи. И оние кои се обвинети за злоупотреба на функциите би можеле да се процесираат без никаков проблем. Па со тоа да се исчистат институциите, да не бидат заробени, да може да има судска разрешница на овие наводи кои ги гледаме во бомбите, дека тоа би отворило пат за некои реформи кои инаку би биле недостапни за Македонија. Vetëm dishta të shtoj diçka lidhe me VMRO DPMN, e cila besoj që pavarësisht kësaj kombinatorike që planifikohet të bëhet, nuk e di ma do të bëhet, por VMRO edhe nëse jetë në pozitë, unë nuk besoj që do të dërzohet kaq lehtë për shkak se i din pasojat se i pret burgu. Што значи тоа дека нема лесно да се преодолее? Besoj që do të shkaktojnë probleme, do të jenë të padëgjueshëm ndaj sistemit, dhe kështu që nuk do të halon të qetë këtë qeveri të veprojë ashtu siç. Но дали тоа треба да ги одвраќа процесите, да ги спречува процесите? Kjo më lën dyshimin se me këtë pengesë do të tenton ai të shpëton diçka nga institucionet e shtetit që i ka figurat, që ta çon shtetin edhe një herë sa më shpejt në zgjedhje. Për shkak se ai shpreson që nxjerrjet e tjera do të mobilizohet pak më shumë dhe nuk do të ndodhë kjo situatë që i ka ndodhur. Thash, ka disa varianta të cilat VMRO tenton të shpëton, por megjithatë unë besoj që nëse të gjithë këto bëhen bashkë, ato nuk kanë më shpëtim. Kushtetutës nuk i intereson që të bëj qeverinë i pari. Kushtetuta thot qeverinë do të bëj shumica e deputetëve. Ai që e bën shumicën, ai përfaqëson dhe shumicën e elektoratit të këtij vendi. Prandaj çështja shumë e pastër dhe nuk ka këtu dilema se çka si do të bëjë qeveria. Ai që i ka numrat, ai që ka shumicën, këtë kërkon kushtetuta dhe nuk shkon më ato që kushtetuta varianti cili mandatar mund të caktohet Gruevski apo Zaevi në rastin e parë. Mund kemi dy opsione këtu, mund të dyve të thot presidenti i shtetit nesër, më ofroni kush do ta bëjë shumicën, atij do të përcaktoj për mandatar. Ose mund variantin e dytë. Но тоа нема да се случи од Иванов. Ose le tjetë e versionit, ose versioni i parë do të qavi mundësinë të parit, me që nëse nuk arrin ta bëjë numrat, atëherë do shkojmë me variantin e dytë, fituesit dytë partisë dhe shohim pastaj. Арсовски можно е ВМРО да го злоупотребува Иванов?
Вчерашниот говор Па како не може? Па Иванов излезе со една аболиција за која малте без малку експлодираше цела држава. Како не може? Јас мислам дека се дури можни и некакви сценарии кои не може да ни паднат ни во најлудите содишта. Да му го даде мандатот на Груевски, Груевски да не може да состави влада и потоа да каже па не може никој да состави влада и да не го дава мандатот понатака. Не би ме изненадила ни таква тотално перевезна ситуација од Иванов или каква кри Сарсовски да е Конститута, а тер паратечке па за аболицијата не водеше во криза. Па вие гледате дека целата таа констелација, видите, единствениот спас за констелацијата околу ВМРО ДПМН во моментот е кризата да трае. Па нукаш ни сој таш президентот Персериси ни габим да парен че bëne, kemi situatë pak më ndryshe. Ајде видиме. Besoj nuk do të hyj asaj avanture që mund të na ndodhë. Pash asgjë aty që diçka që tha presidenti. Unë pash vetëm që lexoj një tekst cilin e ka përgatitur ВМРО ДПМН, krimi e Gruevskin edhe asgjë më tepër. Добро, доволно е за вечерно. Предпоследен ден е од тековната година. Ви благодарам многу што бевте дел од ова последно издание на 360 степени за ова година. Ви посакувам се најдобро. Се надевам дека во добро здравје и расположение ќе се гледаме и во следната година. Shfrytëzoj rastin të gjithë teleshikuesve të televizionit Alsat, ja uroj vitin e ри 2017. Предпоставам се придружувате кон честитките. Ви благодарам многу. Го најавувам Сречко Поповски и саботажата. Символиката на името, кое во свое време било синоним за непотопливост, ја обележа годината во која почна да се враќа вербата дека дури најсилните конструкции се кршливи. А сега, за прв пат, во Македонија се најавува. Сакам да ја најавам првата акција на специјалното јавно обвинителство под името Титаник. Изненаден дека конечно ќе има можност да биде дел од некаков важен екипаж, без сериозно да ја свати улогата на негативец која ќе му биде доверена. Видно возбуден, командантот на фрегатата си помисли дека е добро што конечно секој ќе го добие столчето кое го заслужува. Долго време за нас немаше место на масата. Ликовите за кои беше јасно дека ќе се најдат на листата патници подосна без право да го напуштаат бродот, шеретски се подсмеваа, мислејќи дека ова ќе е филм, мала хорор комедија, а не голема и реална трагедија. За момент не знам зошто помислив на вештерките од Диствик и Джек Николсон. Надежта дека вицкастите досетки и непрекинатите пиратски атаци ќе ја нарушат мирната пловидба на крстарицата гурна капетанот на спасувачкиот брод, кој мощно визионерски ја представи единствената рута кон која е насочено пловилото. Ја нема да бидам изненаден, цело раководство и пошироко раководство на ВМРО ДПМН да биде осомничено и тука е јасна работа. Алармот беше вклучен, иако свесен за состојбата да не предизвикува хаос на палубата. Тој ги смируваше гласните апели да се смени курсот, обидувајќи се да покаже дека цврсто го држи кормилото. Време има доволно. Времето е изгубено. Време има доволно. Значи нема време. Време има доволно. Ме разбирате, нема време. Така што време има доволно. Сепак, се почна да се прекршува кога првите членови на посадата јавно почнаа да праќаат SOS пораки, измачувани од стихови кои никогаш не мислеле дека може да бидат испеани во нивно име. Миле, дали се слушаме? Разговаравме со обвинителот и ја прашувам, добро, зошто барате притвор? Миле, дали се слушаме? Која е оценката? И таја, така со еден арогантен однос, малку со подпевнување ми вика, знаеш ли, Цацко, како пееше? Вика, што мислеше? Миле, ти благодарам на вклучувањето. Се бараше подршка од пристаничната стража, но и таа беше фатена на препад, па и покрај обидите да се резервира простор за ремонт. Недугово измислуваше операции за можното закотвување, не сеќавајќи се дури ниту на името на бродоградилиштето. Ја спроведува и ја реализира втората фаза од операцијата фабрика за Иако скептичен, копилотот кој беше во копнена мисија пренесе важна информација според која не е важно кој сака да ти го фрли сидрото, туку кој дава дозвола за простор на марината. Не е прашањето колку случаи ќе отворите, туку прашањето е колку случаи ќе затворите и на каков начин ќе ги затворите. Тогаш проработи досетливоста, па погледите беа насочени кон лицата одговорни за вшмукување на нечистотијата на докот,
кои наместо да фатат метла и да ја зачуваат чиста својата совест, со обична крпа почнаа да ја подсредуваат тињата. Слушно кod еден колега вчера беше пренесено такво нешто, дури и дека јас сум пришол прашина во судот вечерта. Откако стана јасно дека ниту тоа нема да вроди со плод, бидејќи може и да се најде некој што ќе се фати баш за некоја неисчистена пајажина на командниот мост. Тешкиот товар му беше ставен на оној кому ништо не му е тешко, иако првично одби принудно да оболи од хернија. Би сакал да им порачам на граѓаните на Република Македонија да бидат спокојни. Ни на крај памет не ми паднало, па не ни паѓа да помилувам. Разбирливо, тој се предомисли за да биде славен и почестен, не баре со благородничка титула. Донесе одлука, ајде на англиски, човек with balls. И тоа, да, не е смешно. Дури тогаш, наместо да стане подморница, на коработ му се запетла јарболот и тој се насука. Почна жестока конфронтација во која едните бунтовно на палубата си ја бараа правдата и ја шараа сегашноста за да ја расчистат иднината, а другите од палубата стапија во редовите на домобраните, од кои само некој стаса и до медот, а останатите беа користени како посебни, ама револуционерни салами. Што има лошо и во јадење на сендвич, човек како огладне јаде сендвич, нели? Има некој проблем со тоа? Ние да даваме државата, они сакаат да продадат, земаа пари од Сорос, сакаат да продадат на кого? А на Европа, на Америка, на кого? Пола од вас стана директори, луѓе кои излегоа. Кажете ми име и презиме. Еве кажете ми јас што, каде сум јас? Ајде, кажете каде сум јас. Работава веќе станува толку очигледно за сите граѓани на Република Македонија да секој повеќе од ова коментар нема потреба да се дава. Во битката до исцрпување страдаа веслачите, кои не можеа да го издржат темпото, а стануваа свесни дека му се ближи крајот на поморското царство. Не е тајна дека пола администрација е на енапидиазепам од сите овие нервози кои што и се случуваат континуирано. Во предвечерието на изборите работата почна да добива толку загрижувачки размери, што дури и оние однатре, во кабините, почнаа да чувствуваат некаква нелагодност во воздухот. Види, мириса ова. Што мириса? Таа реа доаѓа од сопствената уста, чии изговорени зборови самите го предизвикуваат распаѓањето над ткивото. Вистината ќе се исплива на површина. Таа е како шило. Парите, како и вистината, се како шило. Интерните признанија на заповедниците на пропагандата дека некои битки не може да се добијат насила, само го зголемуваат интензитетот на непријатната арома. Ево кај сме ние јати, полажење. По сето тоа, контурите на конечното предавање не само што почнаа да се надзираат, туку добија и форма. Вие се чувствувате ли за премиер? Не се чувствувате? Не, јас ве прашам зашто не прашам. Дали се чувствувате за премиер? Да, но не учествуваме на владени. Да, значи се чувствувате, така? Сепак, изгледа дека на крајот до вистинскиот заклучок доаѓаат најмудрите, кои се свесни дека несинхронизираните уреди на бродот предизвикале тотален колапс и на трагето. Веројатно од страв, веројатно од стрес, нашиот коалиционен партнер се помоча. Додека трае менувањето на мелните, завршува уште една година за која се мислеше дека нема крај. Почитувани граѓани, Бог да чува. Со брзина на службен джип се селиме во новата. Нека ви е таа барем среќна. Реков, ова е последно издание на 360 степени во оваа година. Ви посакувам среќни празници. Ќе се видиме повторно на 13 јануари во овој термин од 22:30. Пријатно.